Nakon što je načelnica opštine Jezero Snježana Ružičić pružila financijsku i materijalnu pomoć studentima iz svoje opštine, uslijedile su brojne reakcije u javnosti. Dio udruženja i građana ovaj potez doveo je u politički i ideološki kontekst. Dok načelnica tvrdi da je riječ o podršci mladima i pogrešno protumačenim namjerama, što se zapravo dogodilo i zbog čega je ova tema izazvala toliko pažnje, u razgovoru ćemo razjasniti sa načelnicom opštine Jezero Snježanom Ružičić. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro svim gledaocima koji jutros prate ATV. Možete mi objasniti šta se ukratko desilo, cijeli slučaj oko pomoći studentima? Pa evo, mi zaista, opština Jezero je jako otvorena opština. Uvijek smo u smjeru podrške posebno mladim studentima. Od mog dolaska na ovam uvijek je bila podrška studentima i zaista smo se trudili da ta podrška nikad ne izostane. S obzirom da je jedna naša sugrađanka, mlada studentica, studira u Sarajevu, po pravilniku, pošto je prva godina fakulteta, nije ostvarila pravo na stipendiju. Mi smo odgovorili na zahtjev, odnosno molbu Islamske zajednice da učestvujemo u takvoj vrsti dodjele stipendija, što smo mi svakako rado učinili, jer u duhu mira zaista uvijek njegujemo te vrijednosti Republike Srpske i podršku mladim ljudima. Evo, nažalost, sami ste rekli, desilo se reagovanje određenih tih koordinacija udruženja proisteklih iz rata, takozvane Armije BiH, i zaista je uslijedilo jedno jako ružno pismo, otvoreno pismo koje se prenijelo na jajačkim portalima i pozvalo na određen, mogu slobodno da kažem, javni linč. I nije uopšte prijatno, vjerujte, biti u takvoj situaciji. Posebno zato što, evo, prije svih nekih događaja 90-ih koji niko od nas ne voli što su se dešavali, Jajce je moj rodni grad. Ovaj put se meni crta meta na čelu. Ja jednostavno pokušavam zaista da to prevaziđem ponovo sa prijateljima, ali ja sam majka, ja imam porodicu. Kod mene kolektiv kompletan je 90% žena zaposlenih u opštinskoj upravi, tako da zaista nije prijatno kad dobijete takvu vrstu otvorenog pisma i prijetnje od 5 udruženja proisteklih iz rata. I ne znam, evo, prosto situacija koja apsolutno nije prijatna. Posebno moram da istaknem da zaista u opštini Jezero nikada nismo imali takvu neku sličnu situaciju, jer mi zaista živimo u pravom obliku suživot, u pravom obliku pravoslavci i bošnjaci koji žive u Jezeru zaista imaju jedan divan dijalog, uvijek smo u podršci jedni drugima, uvijek je podrška od socijalnih nekih podrški do onih, evo, i obrazovnih i svega što je bitno i kulturnih prisutna u opštini Jezero i zaista ova situacija nikom od nas nije prijatna. Evo, neki dan smo baš na kolegiju Skupštine isto tako otvorili ovu temu, gdje čak i odbornik bošnjačke nacionalnosti ne podržava takvu vrstu otvorenog pisma i poziva na neki javni linč. Da, vi ste stavljeni u poziciju gdje morate da se branite i da javno kažete šta je zapravo bila namjera i da je pogrešno protumačena, ali evo, recite, kako odgovarate na sve te optužbe da se radi o spornoj donaciji? Pa vjerujte, ja sam evo samo izašla u javnost sa jednim tekstom koji poziva ponovo na mir, na saživot. Rekla sam da mi živimo vrijednost Republike Srpske, da ćemo i dalje podržavati svoje studente i to će i dalje biti naš cilj, ali zaista nije prijatno biti sa tim, kažem, javnim linčom i crtanjem mete na čelo, ne samo meni, nego ljudima oko mene. I ponavljam ponovo, znači, biti majka, biti neko ko ima porodicu i ko ima žene saradnike nije baš prijatno, posebno što smo mi, evo, međuopštinski, znači te sve organizacije se nalaze samo 10 km od Jajca. Uključene su dosta u neka druga dešavanja koja se dešavaju u smjeru demonizacije opštine Jezero i predstavljanja opštine Jezero kao zatvorene opštine, tako da svi ti, da kažem, manje više i učesnici koji su otvorili to pismo kao jedna manja grupa ljudi, već više godina, mogu slobodno da kažem, demonizuju opštinu Jezero. Slučaj ste prijavili Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Šta očekujete od te prijave? Pa vidite, svako treba da zaštiti sebe. Ja zaista vjerujem u zakon, u zakonske procedure. Jednostavno, to će biti u smjeru takve vrste prijave. Znači, tako da, evo, vidjet ćemo šta će dalje uraditi svi organi. Šta će dalje da se desi? I dobili ste također i podršku u saopštenju koju su potpisali veteranske organizacije Republike Srpske. Vama se daje podrška. Kako vidite vi tu podršku i da li očekujete da se nakon
javnog istupa ovakvog smanje makar malo tenzije? Pa ja vjerujem, ja stvarno pozivam sve na vrstu nekog demokratskog puta u ovoj zemlji. Nikom ne trebaju dešavanja koja su bila. Niko od nas ne želi da bilo šta to sad preraste u neki i eksplodira u neku situaciju. Ljudi određeni, evo čak i ne poznajem predstavnike tih organizacija koji su mi dali podršku, ali hvala im kako god, jer zaista svi smo mi na kraju ljudi koji treba da štitimo jedni drugi, posebno teških riječi, jako uvredljivih sadržaja tog pisma, vjerovatno ste pročitali, gdje se moj narod naziva pogrdnim imenima. Ja lično se prozivam kao neko ko, slavljeći svoje Badnje veče i svoje praznike, kao neko ko ne poštuje drugu stranu, odnosno drugi narod koji živi tu. Naprotiv, ja imam jako dobar odnos sa mojim sugrađanima, druge vjeroispovijesti, tako da ja se nadam da će ovo ipak da se zatvori na nekom ponovo, evo, sa naše strane, mirnom dijalogu. Tako je. Smatrate li da je pređena zdrava granica, da je ovo čist govor mržnje, nasilje? Kako se u stvari nosite sa tim? Rekli ste sami, vi ste majka, imate porodicu i za sebe, odgovorni ste opet i za ljude koje rade sa vama, a rekli ste da su to uglavnom žene. Pa nije se jednostavno nositi. Vjerujte, velika je odgovornost biti prvi birani čovjek, žena u opštini i nositi odgovornosti za svoje saradnike i za sve ljude oko sebe, tako da nije prijatno. Evo, nikad nismo zbog neke ovako, da kažem, manje lijepe teme uopšte gostovali, konkretno i ja i bilo ko od mojih saradnika na televiziji, javnom servisu. Vrši se jedan zaista dugogodišnji pritisak od i federalnih medija i drugih strana koje zaista, kažem ponovo, i sa ovim pismom je jednostavno eskalirala cijela ta situacija koja se dešava u jezeru već duži period, ali nije prijatno, vjerujte, čitati ono i vidjeti ko je sve potpisao, ko je tu stavio pečat i na sve to da pozivaju i institucije opštine Jajce da odgovore na takve vrste pomoći. To je javni novac, to je novac budžeta koji je odvojen za stipendije naših studenta. Ništa nije naprotiv, mi ćemo i dalje da podržavamo ovakve i slične aktivnosti. Sa islamskom zajednicom Medžlisa Jajce imamo jako dobru saradnju jer njihov, da kažem, djelovanje je na području opštine Jajce, Jezera i Šipova. Mi ćemo i dalje da sarađujemo kao i svih ovih godina i mislim da su to jednostavno ekstremni pojedinci, odnosno ekstremni grupacije. Tako je. Opština Jezero ima mnogo aktivnosti i sve su one većinom ispraćene budnim okom javnosti, a federalni mediji su ispratili geološka istraživanja, mogući rudnik, to su pod posebnom pažnjom pratili. Zašto? Pa evo, mi smo baš i nedavno imali situaciju, a mogu slobodno da kažem unazad 4 godine. Ja vršim jednu vrstu, u stvari ja jednostavno radim sve demokratski, otvoreno, transparentno. Sve poslove obavljam jako transparentno. Sve što smo dobili od kompanije ili ministarstva smo javno oglasili. Ali evo unazad 4 godine zaista od strane federalnih medija, određenih portala i manje grupacije udruženja građana koji su se okupili, mi u stvari dobijamo od njih takvu povratnu informaciju, šalju u javnost netačne informacije, neobjektivno izvještavaju, montiraju priloge. Nedavno se desilo upravo da sam zaista odlučila da dam izjavu za federalne medije, gdje su oni kompletno situaciju prilagodili onom što su oni željeli da montiraju u tom mediju. Ja sam se obratila njima sa jednim demantijem, tražila da objave sve ono što smo napisali, a to je da su zaista skratili kompletne te izjave. Sama geološka istraživanja odobrenje je dalo nadležno ministarstvo Vlade Republike Srpske. Opština Jezero i ja kao načelnik činimo sve da pozivamo inspekcije, inspekcijske službe koji su jako puno puta bili od 2021. na ovamo. Provjerili su svaku bušotinu i svaku aktivnost te kompanije. Svaki put je nalaz bio dobar, znači nije bilo nepravilnosti. Ono što je važno jeste da mi zaista vjerujemo Vladi Republike Srpske i vjerujemo inspektoratu, iako zaista i mi brinemo i samu brigu, znači ispoljavamo na način da pozivamo inspekcijske poslove.
ali jako, jako dug period. Čak su se formirale neke, da kažem, anonimne grupe, određeni federalni portali iz susjednih opština i drugi montiraju cijelu priču gdje se ja demonizujem i opština. Pravimo se zatvorenim, kao da smo zatvorena opština, da gušimo glas govora, što uopšte nije tačno. Mogu slobodno da kažem da sam bila prvi ekoaktivista koji je organizovao prvi okrugli sto, drugi okrugli sto, treći okrugli sto na temu geoloških istraživanja koja se pojavila u opštini Jezero i mi nismo jedina opština u ovom entitetu gdje se radi geološka istraživanja i ono što smo zaista rekli da ćemo brinuti cijelo vrijeme što i radimo, znači pozivamo inspekcije, kontaktiramo ministarstvo, tražimo informacije i ono što je najvažnije, znači svi mi brinemo o tome da naše zdravo okruženje, sami znate koliko idemo u smjeru, da kažem, i razvoja turizma, ali evo jednostavno da zdravo okruženje bude stvarno nešto što je svima nama važno, mi tu živimo. Ja, znači, pored tog što čovjek brine o svemu onom što treba da bude kvalitetno u našoj zajednici, ne bih nikad dopustila sebi da ne pozovem inspekciju da iskontroliše rad te kompanije i da se slučajno desi bilo kakva vrsta zagađenja, jer mi tu živimo, živim ja, moji prijatelji, moja porodica, moji kumovi, 6 malih kumića koje sam ja krstila, znači jednostavno uvijek brinete o svakom. Djeca mojih prijatelja su moja djeca i jako nam je važno da se u našoj zajednici radi sve kvalitetno, radi sve transparentno, da smo upoznati, da štitimo našu okolinu i naravno da imamo jedan mir i suživot u našoj lokalnoj zajednici. Naravno, mir je ključan i to možemo da vidimo više puta, da nam je to istorija negdje potvrdila. Kao što ste rekli, veliki je pritisak kako na vama, tako i na vašim sugrađanima. Ima li razloga za njihovu, na primjer, zabrinutost? Ono što mi zaista dobijemo kao povratnu informaciju od naših sugrađana koji žive u opštini Jezero, oni vjeruju vladi Republike Srpske, inspektoratu Republike Srpske da će biti sve urađeno u skladu sa svim principima, odnosno obavezi što zakon nalaže da se uradi kvalitetno u okruženju, ali naravno vjerujte da ih više uznemiravaju te određene grupacije. Znači ljudi idu do tih granica da skrnavi naš simbol opštine Jezero. Pored tog što skrnavi simbol, znamo i ko su ta lica i čak smo donijeli odluku na Skupštini da ćemo pokrenuti sve pravne aktivnosti zaštite naših simbola po Ustavu. Sami znate da nema niko pravo da skrnavi simbole i opštine, onda i Republike Srpske na tom simbolu od strane jedne grupacije koja je u dijaspori. Na trobojci naše Republike Srpske je nacrtana mrtvačka glava, odnosno lobanja. Tako da su to strašne poruke i vjerujte da ih više to uznemirava u momentu i više ljudi komentarišu upravo takve neke ružne poteze određenog broja ljudi. Mi smo recimo među vremenu nevezano apsolutno za geološka istraživanja, s obzirom, ponavljam, opština Jezero u svim svojim strateškim i planskim dokumentima ima razvoj turizma. Kako smo razvijali sve te, da kažem, i turističke kapacitete i sa druge strane Plive imamo 2 mosta koja su jedina 2 tehnička mosta preko kojih može da pređe građevinski materijal, može da pređe ogrev i na kraju može da pređe asfalt i sva infrastruktura za rasvjetu. Mi smo, s obzirom da su tu bile neke table od 12 tona, što je nelogično, ljudi znaju koji imalo se razumije u struci i manje više i laik, čovjek koji zna koliko je težak traktor ili neki manji kamion, znaju da je 12 tona nelogična tonaža, posebno što ta tonaža je urađena, odnosno ti mostovi su urađeni u vremenu nekih 70. godina kada je bila obaveza zakonska da se rade objekti na rijekama u nosivosti vojne mehanizacije. Tako da smo mi tragom tog tražili projekte, stari projekte iz Jajca, iz Sarajeva, nismo uspjeli dobiti. Onda smo ušli u izradu projektne dokumentacije za utvrđivanje nosivosti mostova i stvarna nosivost jednog i drugog mosta je jednog 50, drugog 60 tona. Struka je odlučila da to bude 40 tona. Jako puno zakonskih koraka, procedura je poduzeto da bi se utvrdila stvarna nosivost i oko tog prave jako veliku famu, da smo mi podigli tonažu, da bi, ne znam, prešla ta mehanizacija teška za geološka istraživanja, što apsolutno nema veze. To stanovnici koji žive u Jezeru znaju da to nema veze sa tim. Stanovnici vjeruju i svojoj lokalnoj vlasti, vjeruju i vladi Republike Srpske
i sigurna sam evo da i ova neka grupacija ljudi koji uporno satanizuju jezero i ne samo to, idu čak, vjerujte, do te granice, s obzirom da je bila pojava, mislim, jednog slučaja antriksa na području opštine Šipovo, a onda je obuhvat samo opreza na 4 kilometra u obuhvatu od te pojave. Oni čak idu do tih granica da u tim grupacijama stavljaju, ne znam, neka smetlišta koje uopšte nisu vezana, deponi smeća, nisu vezane za jezero i nisu u jezeru, slikane su u susjednoj, jednoj od susjednih opština u kojem stoji, ne znam, krava i onda oni slikaju to kao Antriks jezero i ne znam. A mi uporno sami znate koliko ulažemo energije. U strategiji razvoja Republike Srpske razvoja turizma nije bilo jezero. Mi smo jako proizvedili velike proizvode u turističkoj usluzi i sad zamislite kad mi, ne znam, promovišemo, pravimo malu pijacu, prodajemo sve te proizvode i onda vam neko ruši sve to, a onda pod okriljem tog da oni brinu o nama. Jako, jako jedna ružna situacija, vjerujte. Znači, pratite sve tako da, evo, nećemo ih imenovati, ali u svakom slučaju znate o čemu govorimo. Jako tu čovjeka i brine i ponavljam, znači, predstavlja se zatvorenost lokalne uprave, što apsolutno nije istina. Crta se mene lično meta na čelo, a onda i mojim saradnicima. Svi moji saradnici imaju djecu. Čak evo jedne prilike je bio komentar od mojih saradnica da se određenih lica plaše kad ulaze ili kad prilaze ili prolaze, jeste. Tako da ima straha i zaista nije prijatno, vjerujte. Znači, apsolutno nije prijatno, ali evo, s obzirom da mi organizujemo i pres 7. maja u 11 časova u jezeru, kada ćemo iznijeti više svih nekih informacija i svih dokaza o svemu što pričamo. Nadam se da će vaša televizija doći i kolege drugih televizija da će doći u jezero da ovu temu otvorimo i ispratimo, jeste, u pravom obliku, kada ćemo zaista, evo, iznijeti sve ono što imamo i dati priliku javnosti, medijima da postave pitanja, jer ovo prosto više postaje iscrpljujuće i postaje zastrašujuće. Ja sam neko ko, evo, i svi moji stanovnici živimo u jezeru, a u 3 susjedna grada, znači to je Šipovo, Mrkonjić grad i Jajce, negdje imate frizira, negdje mesnicu, negdje market, ne znam, tako da se zaista prva ja slobodno krećem, a sada je jako neprijatna situacija kada određena grupacija... Čak, znači, nemate toliko ni slobodnog kretanja. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja želim zaista da se u narednom periodu smanji ovaj govor mržnje, to jeste da skroz nestane i da proradi ta ljudska strana negdje u čovjeku. Hvala vama i hvala ATV-u što prepoznaje ovako važne teme za ljude u jednoj maloj rubnoj opštini.